Maşevanên hêja û bi xêr hatin programa me têrê Sîmir. Carekî dî em bi we re ne û mêvanê me îşev nivîskarek e got gelek malperê Kurdî de dinivîsîne û zû de di nav tevgera Kurdî de ye. Kitêbê wîna jî hene. Kekê me Hüseyin Akıncı. Keko tu bi xêrê hatî? Eyvallah, spas mamosta, silav reis. Tu çawa yî, tu baş e? Wallah başım, sağ bê başya we tev de dixwazim. Ez te baş dibînim wa tu xweşî xuya dikî ha? Nane zomerî melûma. Te têr li xwe neriyê. Nane ez dixwacî mêzênim û merîtiya min jî xweşkayî edê me malûm e yanî tu bikê nekê. De baş herê. Kekê Hüseyin. Em ê îşev sohbetekê bi te re li ser pêwendiyê Kurda, yani pêwendiyê Kurda ha, siyaset, nivîskarî, pêwendiyê sosyal bi zimanê Tirkî re çawa ye, çilo pêşketiyê em ê ser wê sohbetekê bi te re bikin. Ez dixwazim berî ku em dest pê bikin mesela hinek tişta em di bîra xwe bînin. Mesela Kurdek li Kurdistana Bakur wexta ku dest bi jiyanê dikê, mesela em bêjin piştî heta gotê tê mekteba yani em bêjin dibistana sefê yekê wa dest dibistanê dikê pişt re pêwendiya wî bi zimanê Tirkî re çê dibe. Lê wextê re mezin dibe ya mesela eskeriyê derdikeve yani em behsa însanê rêzê dikin ha, însanê goz rêzê ne. Eskerî derdikeve pêşiya wî bi dirê daîra nüfusê mesela nasnama xwe derdixe. Wexta hinekî dî mezin bû ya di dewletê de ya jî di şaredariya de kar dike ya jî mesela em bêjin pêwendiyê ticarî pêş dixîne. Yani di va hema de mero dibîne ku zimanê Tirkî li ser Kurda tê ferskirin. Yani wexta ku ev zordestiya ku heye mero karibê wek Kurd hêdî xweş bin bikişîne ya jî xwe jê piçekî dûr bixe, ne ku înkar bike, heye ev rastiyek e. Mero çi bike ji bo ku mero karibê hêdî xweş vê ev zehmetiya ku li ser Kurda tê danîn mero xwe jê dûr bixîne. Tu çi dibêjî di vî warî de? Mamosta pirsgirêka zimanê dayîkî ji bo Kurda pirsgirêk gelekî mezin e mixabin. Ev pirsgirêk di hundirê pêvajoya sed salî heta wekî îro de li ser pişta Kurda bûye birîneke gelekî mezin. Yani bifkire di me hemika di zarokatiya xwe de em çi qasî bi Tirkî hiç kelimekê ji me nizanin û bavê me li eskerîya elimî bûne di xeberê Tirkî mirkî. Diyê me, pîrkê me, xaltîkê me yekî serê nizanî bû. Axîr weke te got di medresa yekemîn de di heft saliya xwe de melûman ne Tirkî. Dewlet bi timamê hebûna xwe li ser asîmlasyona ku Kurda asîmle bike sekinî. Em behsa zarokiya xwe wedî ku em bikin jî em wî çaxî karin bidin karê yani tê xuya kirin kî bêma miletê Kurdî kîjan çîkêra derbas bûye. Bawer bike em wedî di medreseyê de mektebê de medresê de me dixwem her sinifkî de başxanek çê dikirin û serokekî sinif çê dikirin û ew serokê sinif ji dervekî Tirkî kî bi Kurdî diştexilî navê we dinivîsand û axirî mealim jî bi cetvela filan axir bêvana. Baş ew süreç me wilo de baskirin em fêrî Tirkî kirin, bi zorê em fêrî Tirkî kirin, ne got bi xweşiya xwe, ne got yani xwestekê xwe. Wedî ku tabî em dibê em yani miletê Kurd. Piştî ku fêr kirin em piçik mezin bûn, em piçik wilo hişê me hate serê me, me got yani ji xwe di jiyana rojevî de her roj gotin digomezî hûn Kurd in. Yani hûn Kurd in lê divê hûn bibine Tirk, divê hûn bielîmne zimanê me û divê hûn Kurdîtiya xwe ji bîr bikin. Ji bo wî wedî ku çiqa em ber bi salê mezinayî de dest bi xortaniya me hate pêşiya me tu bixwazî nexwazî ew qa êş û kulê gote hat yekşandin û ser miletê de tê çîkirin serê te de dibê weka sorê işaretiya.
Evin akli aştara bejin ben akli hizbi ma ama bejin partiye ma örgüte ma derketin örgüte ma ben akli بتركي تشيكدانا بيشاما يعني بتركيا دولتي ام جاليكي بفيرت كرن وقلتي ما علي دي بامفيري تركي كرن اي وتشاخي ماجي تشيك دسلي ماذا مابو نفس زماني دايكا خب زماني بزماني دولتا وج زماني ما دايكا ما بياني تر ما بوي زماني ما خواست بو ام ایشی خو کلی خو دردی خو خواستکی خو خوزی خو به نظما و ما به شکلی دست بکرم مستا یعنی دست بکرنا من نگوش خواستکار دلی ما بو نگو خوزی کجیا ما بو كيكي حسين نها ام حمزانن جو برسا زمان تركي نلقورا داخوازا كرداي ام زانن جو كرد مثلا اما مثلا زورداري دورده هي ام حمزانن وقو تقو عسكريه بقرو وحتى ام بيجن حمد دزگه دولتي فيزوري بريا پرورده بريا كولتور بريا ميديا بريا بازرگاني حتى تجارتي جيل سر ما فرض دكن قانون و ازبيجم ترافيق وهما تبيتشي دورده او هي برسامه اوي يعني او راستيه كي امبير دجين يعني امو وانا يعني ام بيجم كرد وترك حتى دبره كم تكل هرجي بو نفس سال مثلا بشتي جمهوريه تشيبوش خو افزقت هين جرانتر بو لي از تشيكيت بيجم يعني مثلا تخيل خدي سياسه ميغو دركتنجي سياسه ميغو سرناوي دوزا ولات تشيك دكرين واجد برسا زماني كردي ده حساسيت كي جلكي مزن نشان ندان از حما ناكم عيني دبري هنكا ايبو كرينه هنه قال سرواجي بي لتباي زمان تركي جوار بو زمان سركه يعني تفينا تشيكنا بينغو مثلا دنا دوزا جو بيد مشي وزمان تركي ده وقو ازبيجن تناقض gerek نبايا gerek نقودنا والله امي بيتر سياسه خو كردي بمشين ياجي تشتي خو كتابي خو توريا خو مالبري خو تشتي خو دفرد زعيفيك تنال غورا فكراته İnşallah مستشفى بين بسكلي جامع مثلا أول يعني ريت من قال جرت مدن بري خدنا دولتي يعني علمينا شو أم في يقولوا هنا أما تكي ما يجوهبن أم واقي مايا دراجنة وتخنا قروات وتخنا زتوي دولتي يجي آخري دفرنا دي شو مع محمد بلكي شابي سلام جاب مستقبل محمد ديك بيجوير درباسبول تي بيلا كيش ما جو ما نتويتيا خو بزماني دايكا خو ما ام فير بود ان تبتمو دايم بروشوري والقطا اشتر بيج بي بارتيا فلان بمعنى حمد تركي بون حمد ما بتركي تخوندن وقت اقول بلكي نافيوانا خوازم بيجم بلكي يعني بارتي كي دوا ياجي او ويشاخي ارغوت كي دوا بلكي بشكي جراني جانا دا نفيسه كي دوا اما تزو بيجن دستوري و فلاني و برنامج و اشترى بيجم رابون ونشني و حمد بالتركيب وتجاري زماني كردي شورنا كزنا سركه شورنا خزنا أمي بيجن وقت برنسيب وعدي دعوة كما دعوة ندعوة كالصنف صالية صنفية وفلانية سوسيالية دعوة كالنتوية جبل بيجي جبو دعوة نتوية دبي زماني ديك ماكي دبي لحكي سركة بي يعني وقت برنسيب وعدي برشعب قرت معنا أصبح ولم إلو هكا يقصد روشن بيري كردا بكردي إيشي ملاتي خو دردين ملاتي خو كار بتنيز من وشاغي بلكي بهزارة إيرو يهبانا از دستورات أبي مثلا از ميناكي بدم از 6 سالي الألمانيا از 6 سالي الألمانيا و ودهندوري 20 سالي دجي دانستانيم تم ودايم بحركة كردية دوم تكر مثلا أزمو كنا بمشاهد يعني نبو مشاهد کی گروه که بيجن پارتی که کردا ناوی ویتده برای آبی برای جبی برای چی بی یعنی bu civîn nefa gotin wek prensîp gotina wê ve civînê me bi Kurdî bin yani ji Kurdî pê ve civînê me bi Tirkî yani nayê wê manî got yek muqabilê zimanê zimanekî de bê ya jî yek ji minatiya zimanekî bikê na yani ev
حق و حقوقی ملتی بو اف شوار نخستنا چیک نخستنا وقت پرنسیب وقت تشتکی سرکه yani از بخور نبوم شاهد از حتی بیرامه از میناکدی جی بیجم دسولت هبه هشتی و نهبو از هاتم سوید جبو مامۆستای مەزن کیش بۆ مگەلێکی بەقەدر بێنێ ئابێ یاژی ئاپ و ئاخرم چ بێژنش بۆ مگەلێکی بەقەدر بوو ئۆرهان قۆتان خواست ئەز ببینم ئەس جوان بووم ئۆرهان قۆتان نمایەندێکی ژێ کووردا بوو دیتناویش مرە گەلێکی چی بوو ئاخری دوورە دوورە بە مەدیت محمود بخشی بو از بو آپو جامعه کبو چال کردستان پرس او درد کات نظام بلکی تبیلا جنابه تجی بله مانا متى نویسان مگالک زار پید نویسان شو جوی چاقی بمیش جولو دنیمه منی مقاله و نویسکاری بچکی دو نحمیده دست بکن یا مگو ارهانا به مگو محمود جیرونشتی بو رحمه خودی الهر کاجی به وچما يعني ونهردو دي إنساني بو براستيجي ودنا عالم كردي دا دنا ملتي كردي دا ونقال خات الناس كرن وناسن وش قالك إنسان ولا حسرته جوا ببين يعني إيش قالك إنساني نتورة جو أو حصاوي نتبي قالك يقولوا قرا مقولش مبخرجي مثلا قالك براستيجي قريب جو أزوا ببين مزوربونم أجوار أجوات نافير ببم وشو كل ما جينا نويسين يعني أزبيكي ماي مثلا باي أجواء جوانتي نمجي أزبيكي ماي هيجي أستخدم بينهم يعني بشتي زاني أورهان أبي تشوفود أورهان أبي قويا وحساي جو ما حتى وكيلو جو ما تشتك وما قلت يا حيران أميجي خلنا نبكي أما بر ميجي ما جمرة بميني زماني ما هكر تشقاسي قد قصر هبي أم وزماني نكار بن خلقي ودارو دوري خو فلاني خو بيباني خو أم فير بكن ياجي أما ميجي ما أم حتى هكي وقاسي زوراتي وزور دستي لما بوي يقول ما تمو دايم أم كرد أم كتنا ويتايا وأم قارب من تاني هما الميجي خو الهبونا ميجي خو أم خدي دارك من عادي أو ميجي بمرهبي أم بوي ميجي كارن بچه زمانی جبریسا ام بوی زمانی کارن ایشا ملتی خو کلی ملتی خو درد ملتی خو هم به دنیای هم به ملتی خو هم به در دوری خو ام کارن بدنا فهم کنن گوش بویجی بو اما بو ام بشکی زیادت للسرویس ساکنین بو در فج مرا ولو زیاده در نکتی که بو بیج ام بیجن ولا دکاب جمع زمانی زکماکی و اشتر بیجم امی ولو و أنا دستي وك مدة جينا وك محمود جينا وك تاج يعني تخازم أزفي بيجوزاني ما مستا قال جار خبدور رحنات كن أم فلان كن بيبان كنيا وتشما بكل ما جينان ويسني كردينان ويسني ياجي فلان كسو تشما تبتركينان ويسني يا تشما تبتركيت نبيسني يعني براستي جي أف كي مايكي وهابي أف كي ماي نيا سينا قنتيا ياجي ها باشی که گوهیا او باشی ایوا انسانی گو قد بید به وجوده قد يعني پشتی تمام زحمتیا پشتی تمام زور زحمتیا جی گو خو خلاص کردن يعني جامعه وقتا ای وقتا قال کی دیجی جامعه ندیجی ولو قال کنا براستی جی ونمونكن ونموننا يعني هيجي ونسكي شابين نمونات يا اخواتكن جبوي جم سباسي جوارتكن يعني اي وكا ماجي براستيجي وكا ورانا بوتي ام هيجي ميجي ما يجمر ام ميجي انا كيك حسين از خطات شوبينه يعني دنيسي خوجي ده ود مقاله خوجي ده كرد پروركي تيرا خو هي تو خطا نتو پروریه و کرد پروریه باش دمشینی یعنی پرسامه مثلا بیشن که رحمتی اورهان قطان اجی باش ناست کم تو زانی جید کردستان پرس جیده و گلک جاری چیت بیشن روپله میگم اب کردی جید نویساندن هبو
yani duvarı kültürdü mesela rahmetiye Muhammed Uzun ve gelek insani di yani mijara mecber go ne Kurdistan presi le Mahmud ji و keke Orhan ji az wana baş naskin ve Orhan zahmetiye ve gelek bu jali zamandı bes Orhan ji tera Kurd pervereki tsarxora bu yani awici haj tevgaran tevhid ki tuzane mesela xata rizgari dahatin ورجي ده وانا جهد دا مثلا برسي زمان رحمتي محمد uzun جور دركت وقال لك انسان دي ام جور دركتن وقال لك حوالي دي جور دركتن ل برسامه ياجي بسكريكا من نائب مسألة راست افجي ميناك كي بس از دبيجم كرد بتواي يعني قال لك روشنبيري كردا نويسكاري كردا سياستمداري كردا خوش بن وي اف ظلما جو دولتي لمكه خوش بن وينا هدي قاب دور نخسته شخور نکرین یعنی ام بیشن ما شخور نکرین پرسگریک اساسی ما مجی ما امجی وقوابون مجی الهمان دبستان خوند و امجی درکتن دربی ولات و الولات مان از خوزانم گوتش بودی تینی خو کتی حبسی زندانی جی دیت تلبر خدای از ویجی زانم یعنی او کدا و هی نایش بیرا کرن خباتا و هی تمدای پیروز گرک مرو تقدیر بکی و گرک مرو بپسینی بس پرسامه چما ام وەک کورد ئەس دەبێژم ها تەواوی ئەم ولۆ پچێکی زمانی خۆ دوور دەکەون و های مەژێ تونە گۆ ئەم پێڕژی ڕحی خۆشی هێدی yani nifşekî got dû met bê nifşê got dû tet bê mesela dû met bê wexta got ev xeta kurdîtiyê a ziman pêre negelkî xurt bê karê problem ji war derkevê karê xweşbîra bikin karê ji ber wê yekê em vê hesasiyeta ziman derdixin pêş yani ez naxwazim ti û hevalê wek te wek te يعني بيجن وقوة أم ومحكمة بك نا حاشا تجاري نيتاما نمحكمة كرنا أزبورم ده هلوستي خود فكري خود تبقاسي محما كرد پروري وتبقاسي محما نتو پروري يعني نقر سرخو الشخصي أتخوازن وقت هلوستكي وقت بيونديكي بزمان تركير يعني وقتاقو مرو كاري دو زماني بي يعني مرو كاري دو زماني بي كاري كردي جي باز زاني بي وتركي جي باز زاني بي دو زاني مثلا لأوروبا جي قالك دبرا دو زماني تشتكي قوتي پسناندن يعني ئێمە ژی کاری بوون پرسامەت چما نەبوو ji بۆ چی سەر نەکرد سەر وێ ئەم تەری هەنێکی جانا نیقاشاتکردش بۆ گەم ئەو هەشمەندیا زمان و حساسیەتا زمان پێشخین مەسەلە ئەو ینی ئەس ناخوازم دەغەلت فێم بکێ دووردە دێت حەبسێ دژی ما نەولۆ شو problemi me zanê yani gelek dorîne ême Kurda weke me got mektebê destpêka mektebê de em fêrî Tirkî kirin wek em got û li hewcenekê dîsem lê vegerin ê piştî mektebê em piçkî bûne xort me got em ê piçkî bêce em ê wilo kûr û dûr fikirin wî çaxî jî dîsa örgûtê me eştere bêjin partiyê me derketin heme dîsa bi mala we ava bi camîra demekî wî çaxî heqîqeten negot ji bo ez vadê got bi mala we ava ez negot wilo ji bo rexnekirinê ez bêjim mecalê waqê wî çaxî û qasî derfet didan bi Tirkî timû daîm netewîtiya Kurd û heq û heqaniyetê Kurd diparastin me bi wê dest pê kir ê dûra yani aliyê mesela zmankî dest dibêjim ê dûrim ketine hepsê de jî bifkirin heştê di 12 Eylûlê de em hepsê de bûn ez li nî de bûm ez li nî de bûm ez û Ertuğrul Kürkçî û Dursun Alî Kuçuk û Bahoş Şewata û eş tere bêjim em çend salkî di aynî qowuşê deman li ser wê mesela got ez vê dixwazim got ez bên me ziman ji bo vê tênime ziman ê bifkire mesela timû daîm ez bûm ê Kurd Bahoş Şewata bû eş tere bêjim Dursun Alî Kuçuk bû Dursun Alî Kuçuk ji aliyê Zarwa bû û Bahoş Şewata ji aliyê Kawaciya bû û ez bêjim ez ji aliyê Qoqê filan û bêvan axirî yanî naxwazim bikeme wan micar me timû daîm bi Ertuğrul'a bi Demir Küçükayîr'a eş tere bêjim Aydın Çubukçı'ra eş tere bêjim yanî buwa îsanê bû ji 12 Martê ve mayîn me hemû kare işte Kurdistan aile örgütü yani
برای جدوا örgütlemiş biki bir problemi xelkê xwe çi problemê xelkê Kurd û xelkê Tirk neveka binê xelkê Tirk sınıf salin ême piçkî ne piçkî tam daliyê mesela ne tevde ji bo wê jî gelek örgütê Kurda û Partiyê Kurda li gor wê de tevîtiyê xwe bihêz bikin. Dugona ev tiştekî ulonîne divê em tevde yek bin û eyn weke îro jî dîsa eyn û axirî neyse yani me dîsa zimanê Tirkî dîsa derdkete pêşiya me. Piştî ku zimanê Tirkî li wir derdkete pêşiya me em me xwe ji wê de xelas kirin em çûna Ewropa me meyzan got timamê gotê me û filanê me dîsa eynî tişt eyn filan pekî me ev hemû jî gelo yek pişta va qatişta de veşêrê bêjî ya ev qatişta de zê xwe pişta wa de veşêrim zê xwe jî dexme ruhkarî ez ê bêjim tişkî gomukarî ba bikim nebû na bi rastî jî hebû ez wek şexs li ser xwe wadê got ez biştexilim ez vê kêmayê xwe de dibînim wadê got ez vê kêmayê xwe de dibînim kêmayî derfet hebûn ne got em bêjin ez wek Hüseyin Aqilî bêjim ya de zamanê me çê nebû de evlol me kirin de mektebê de ewlol me kirin em ketine hepsa bi Tirkî bû ev derketin partiyê me hemû kongrê wa û filanê wa bêvanê wa û destûrê wa û programê wa her tiştê wa bi Tirkî bû me tiştekî got ez karibim bikim nebû ez bi wê ez bawerim gelek skor nikaribim xelas bikim wek Hüseyin Aqilî ez karim ji maqala binivîsim zimanê Tirkî ve ji heyvê karî bana maqalek binivîsanda zimanê dayîka xwe. Yek Hüseyin wexta te dest pê kir te nûh dest nivîsandinê kir te ser kîja mijara nivîsand te Tirkî nivîsand wilo ku yad kî te ser çi nivîsand mesela çi bala te dikişan got ser illeh ez vêna dixwazim bêjim ji Kurdar e ji miletê Kurd re ji rewşenbîrê Kurd re siyasetmedarê Kurd te ser çi nivîsand bêtir ez piştî got bi rahmetiyê Mahmûd Baxsî û Orhan Abê û ew Apo digotin ew jî li Kurdistan Press de karkarê wê bû em piştî got wilo ştexilîn me sohbet kir rokê di dua filamê ve Orhan got xwedê hundirê sohbeta min got hundirê sohbetê de got wilo mêjîkê nû ez te dibînim got ka wilo binivîsîne çima nanivîsînî ka binivîsîne carcana wilo tişmişla binivîsîne Rebo axirî demek tê çû em ji hepsê derketibûn mamosta em ji hepsê derketibûn 12 Eylûlê ji 8 ji hepsê derketibûn 8 ez derbasî Ewropa bûm ew gul û derdê hepsê û êşa got li ser miletê Kurd hat ajotin ew hemû bi me re mabû heger çi qasî tabî weke Diyarbekirê weke Deverêdê me tê wilo êş û kulê gelek mezin me nexwaribûn jî rebo mijwara got baş ez ê binivîsînim axirî me çaxî wadê me deh pel nivîsandin me diqetandin û me di çê nebû me wilo emê xwexirina me xwexirina nivîskar emê xwe meqale axirî me mijwara nivîsand navê wê yani başliqê meqalêm kiribû Kenan Evren'e teşekkür ederiz. Kenan Evren'e teşekkür ederiz. Tabii dünya wê de ew maniya teşekkür etmem yani çika wê jî me nivîsand û işte her berî Kenan Evren hayê me ji tiştî nemabû hayê me ji me tenê mabû me got ev dermehala me ya tu nikarî bikevî vê mehelê me nedgote dewletê kesî derdê me dewleta re wilo zêde nebû derdê me pev re bû kurguta wekî filana ev derya min tu nikarî bikevî vê û axirî me tim û dayî me hel û bajar û dawe me jev me diparast û te dî tê bîra we hevdû dikuştin û dizan çawa dikirin û axirî piştî got 12 Eylûlê hat te dî got ketine hepsa got eş tere bêjim baz da dervî welat û got vir de çû malûm e got baz da jî got baz da yani derket mecbûr me derket Ewropa jî ew mecal û firsat jê re çêbû ku bêjî ya me berastî me çi dikir
يعني ما تشكل حتى وكيل وخاجيلو بيدا ميكارب تشكن او فرصته وقاربه للسبب بيجوا وهاتي درباسكرين وما ولو شوارا بفكري له يعني ام ايد حبسات اجي هل بعدين بو ام حجره ويشكنجا وفلانه بوانا ام خلاص تقول او فرصه ما رجي تشدو يعني ما تشكل ما تنكر ما تشغلتي كلمه ما تكود باش اخري جبوي هشت بقولوا كل براستي جي يقولوا بالشيخ هوري يعني بالشيخ هوري بغلطي خو بحسي اريد قاسي زحمتي وزورداري كقل كي وحشت جهات بكرن لي جالي دي بجي دري وشباكك كردار هات بكرن كي قارب دوي شباكه دوي دري الهواكي بستني هوا يعني هواكي بعد بستني دالي ميجيكي ده هواكي بستني اللي خو ذكر بيجي اشتكم اتشاواتكم تشكل متشنكل جبو بيجا ازي المسألة زي محمود وچه غياب تلفوني دستا مستاجي نبون ما مستا رحمتي معمول ولا وحسوا وشي ابو هما بقولوا لا قلت كردي مناسنا كي قلت تسري ويد قلت يا كلا لبرنا تشكل درم قول لا وقوي خوين قوي قصد قدامش تبرد قوي قصد مجدنا بالكاميرا وكل سنه بريش دينا بالكاميرا وكل قوي تاني خوين وكي دينا خوين قوي شي كي دستورات هابي ازي بحرينم يازي نافاروكا يقل كباشا ازي تشيكاوي بحرينم سروك يعني باشا سرنويساوي سرنويس زاليتك ما مسلم ما تشتي قلت بيجيش بو مقالك يجرينك تابي وعدي قلت له تفازي رابو سرنويساوي خستا عقلın yolu gerçeklerden geçer مقاله مني يكمين بوشكل كل سنه بريزيدنت كاتبوش باش كيك حسين نها تجي هنكي بحثاوي مسألة كي وقالك تجي يعني روشنبيري ما وقالك سياسة مداري ما بيجين يعني بتشكي مسألة شبتيا مدى يعني شبتيا ويدا مي أواقو مقال دكن دوي شبتيا دي واقو تريد تبيجي جرينجين ند هاد دان زمان يعني دفرد چه قاس راسته مثلا ام بيجن هاگر تبيجي ولا ام دبن تاثيرات شبتيا تركادمان از بيجم باش خدناكي لو وقتا قمرو چپگيري ولاتي خوبي يعني تو ولاتي خود چپلو ند دبرك ددي وچاي ديت بزمان خو مثلا بخازي بزمان خو مثلا لازم ميناكش تربدن ميناك قالك بكري حركه زاني مثلا فلسطيني ما فلسطيني باسرائيلي سياست كن بزمان ابراني نه بزمانی عربی سیاست کن او رنجتنی فلسطینیا همه يعني كي جوابي حماجي تجي تزاني ام جزانين يعني الجانا جي البا كردا هنكي هجتن ولو ند بريكو بيك دبينم دبيجن işte سوجي كولتورا چپتيه بو چپتيش تنابي بزمان خود نويس ما ماركس بانجليزي ند بالماني ند نويسان يا جي ام بيجن هنكي دي روسا بروسي ند نويسان ما تشيني ند نويسان يعني دورده از دبيجم هنكي ما شخور هنك هجتن قول نزي دولو زيدا بريكوبيكن بيدا كرن ويعني اساس برسكريكا ما بتشبي تركاربو نقو بتشبي تيربو تشبي تركاربو جبرقو وانات تشتر ما فرز كرن نولو نعم ما مسلم وقت مانتاليتا شبيتية يعني مقام الدركتين ديجيتياوي البت نايكرن يعني مانتاليتا شبيتية مانتاليتا إنسانية مانتاليتيكا حقيقة حوجنا يقول هالسروي أم زيادة أما بروبلم شيء بروبلم شابيتيا ما كردا أو نافاروكا ومانتاليتا شابيتيا بنتيبيتيا خو بنداغريدا يعني هاج سبب ويش كماليزم سبب بعثيزم أفد مسؤولين آخرين أو تش مشنا كي سببه افتشتيدينا ناخذ سبب نقل كي مانتاليتا نافاروكا تشابيتيه تشتكي بيروزا تشتكي لي او نافاروكا نتيفيتيه بفنا هاتا جريدا يعني بفكره ما حمقه او بيفجوي دبراسكيري يعني ما بهور بك دهندري ساعات كده مكاريبو امنافي 10 دولتي 20 دولتي جو 10,000 كيلومتر جمدولا من نافي واني بانا سرزمي
و تشتي قولوي دي بوي واشتري بيجم كيجا كيتشيكية وكيجا قمطان كيجا اخري السلفادور موزامبيق افد يعني تا نافا بيجا هل بيجا تمودايم او دانا بيشياما يعني شابيتيا ما يقول ام بولو ديجي ويدرت كمان او شابيتيا ناخو ام مثلا اجي لوي شابيتيا قال لك مقالات اجي بنويسان دي يعني تشتيت بيجي وتشتيقو هاتي كرن جاب جدوايا يعني بفكره کس ما ایلو ماموستا کس ما کجا خورده ما د پرتوگی گو چاپه ما چاپ کربون مثلا işte مالا بدرخانه مالا سر عاصي الرسول عبد الرحمن نظام كي يعني tüm daim aliye mesela netivitiya mede tişteki bu daba mene bu hem tüm daim deveridi faz bu bedemetişna udama ha ev tesira çapitiya Türkiye Kemalizmeye ya ji baas Nasirizmeye ahiriye ki ev qabri ve çapitiya dert kelime Mustafa ana اتزانم يعني problem çiki وگو دوا پیوندی مو چپی ترکاره ما زمانی خوزی در نخس پیش وگو زمانی کی پاشمای بو یعنی او دبن هشمندی آمده او هبوها بلکه یعنی ندهات گوتن اما دبن هشمندی آمده زمانی کردی نه زمانی کی زده پیشکتیه زمانی کی قلسه ما وگو تگو مدیروگا خو زمانی خو ادبیات خو گلک شی خو مناس ندکرین مدگو قی هر تشت مثلا او تشتگو كتاب وشيت بيجين توريه جو مثلا تركا لغورا دراني خويا لغورا داخوزا خو فورمولا دكرن وجمر دغوتن يعني تشافكانيه ما اوبون وحياه دبركي از فيجي بيجين ما راستا جيب تشافكانيه اوريجينال مثلا بتشابتيا اوريجينال ليبراليزم اوريجينال ديمقراط بونا اوريجينال بزماني وا انفير نبوش برغو مزماني بياني نزاني بو بيتر تركا او جمرتاني امجي دبون ايد دوا ام دبون اي واي دوا يعني قوبيا بو ها مرو كاري ولو بيجي ورغري بو قوبيا بو جبرولوجي بلكي الورد زياده مع حساسيت نما ندا قالكي تشكي قالكي برسازما تدزاني يعني وقت شي زياده كم بو يعني او وقت يقول مثلا بيجن بيشتي هفته و50 تزاني قرسيك مزن شيبو او قرسيا او تقال دكي او ريخستنا او جي 4-5 ساله نگهان يعني وقت وا بلكي زياده تشينبو بلكي الخوفه نگريان بلكي اشكوزان نگوا كابسه ما افج بيراكر حرودنا پرچونا وقرقشوني وتشتادبون وزورداريا دولت يدبون وبخوب جيب هدات كتن يعني جبروي كي مرود خوازي فهم بكي مساله تزاني نگو برو محكوم بكي بولو كري مثلا انها سؤال ديش تبرسن سؤال الدينيغو مثلا حتى انها او ميديا مي كردي من چارپل ميديا نزيكا 20 برنامج جدا چيدكن يك دو سيكي واب تركي چيدبن يدي همو كردينه وبكرمانجي وزازاكي چيدبي لي مثلا قالك ميديا ما مال بري ما روجنامه ما تلفزيون ما بتركينه هينجي يعني حتى روجا ايروجي بتركي وشاني خدكن دفرد ساقاتيك تنا الجوراته يعني من راستيك تنا يعني سقطي تشوتنا ما مست يعني سقطي شو بلكي امشي قرباني في سقطي وانا يعني بلكي ما هو كشخص كاري خلاص ما خلاص نقدر toplum قرباني في غلطيه وانا يعني مثلا يلو ما بيجن دعوة كانت تويت تدعو دي بيشياقات بيجي اس دوزداري حق وحقانية ملتي كردن يعني از دوزداري ويما از وي دوزيت كم تشحق وحقانية ملتي كرد هي از دوزداري ويما از باشا انها وعديقو partiye me kurda parti revebeliye milletin yani vade bu partiye me kurda yani peşkeşi civakene peşkeşi civakene vade bu ev zamanı zikmaki daiki bu şpara nexna psikilika sereki
ev bikeda Şerefxan Cizîrî bikeda آخرین حوجنا که جمیران بیشتر بکدا با انسان تنی نای آجودن یعنی نای حال کردن نمیزینه یعنی امی بیشتر حتی بری ساله کیجی حتی بری 2 ساله جی ام حمدی سد وی ولادی دژین ما مستا یعنی ام سری هیوین ام نسری هیوانه الوزاینا دیسه جی تمامی کنگره پارتی ما و تمامی فلانی چی کرده حمدی سد او زمانه گو ام دبیجن زمانه ترکی نوادی گو جام بحث زمانه ترکی کن برای کس غلط فهم نکی یعنی یک ام ابد ندجمله تزمانانا یعنی چه زمانه کی گو هبی پیروزی جا دنیا بله مساعده بک من پلتفرم زمانی کردی معاوه کرد ده پلتفرم زمان ده هر جارا گو ام دپیون ام دبیجن ام نل دیجی تو زمانانه زمان ترکیجی ایرو لروجلاتا ناوین رالیته که کسی گو به ولا زمان ترکی زمان خراب نباشه کش مولو نابیجه نه پلتفرم زمان جی مولو نابیجه لی ام دبیجن خودیل زمان خوشی درکبن ببین 2 زمانی ببین 3 زمانی یعنی ام ندیجی ترکی نه به هزارا نویسکار و هنرمند و ازشتر بجیم سیاستمدار ما بیرانی نه خو لکولی نه خو ترکی نویساندن ام نکارن جوا محروم بمینن البته ام جواجی استفاده بکن ام جوا بخوینن ام وافین بکن ما مثلا بیجن رحمتی مساعنترلو تجی ناسکی اجی باش ناسکم yani مساعنتر یکی وکوینا بلا بیرانی خب ترکی نویسانده yani بفکر ایگو یک ای پیشی جوامر پیشی گو مثلا ام بیجن دست به الفابا کردی یک جوابو الفابا کردی و از بیجن قمل و قالك مثلا تدی روزنامه درخستن قالك جاری رید دا زمان کردی بس مثلا بیجن بیرانی خو سال داوی رابو ولو نویساندن yani هنک realite هنه مرو نخوازی انکار بکی بس گازنی مرختی ما ام دیجین gerek مرو زمان خوشی ولو هما با برنده بر آوی برنده مرو خودی لیدر که و گاو وینا بکی زمانی سرکش خور yani gazname evet zani dego em dişi zamanı Türkiye ya zamanı den böyle rasta gazname az bawartkum gazname hamka piç kitap gazname jmaji وقتقجي قازنامه جمعه اللي قازنامه هاي سركي أصبحوا بارتي ما اشترى بارتي ما يقولوا لقال آخري الرسميات ده هبونوا ده دومكرين يعني پرسپیلی گلو سرکی دابانه پیشیا خو بگرک بدن پیشیا خوجی امجی وکر روشنبیر امش خوجی وعده گو گازنا بکن امش واجی گازنات کن بیشتر جلو پیدا براستیجی پرسپیلی گازمانه کردی yani بکدا آوکرنا زمان پرستی وقت و آخری امتیرناکی یعنی امتیرناکی دوی بچی پارتیجی و روشنبیرجی و ایوکا مجی و ایدیجی هم بچی هم وارد ببن هاریکاری هم خارج ببن هاریکاری mesele zani mamusta mesele tabi عادي وجانا بيجنا بدجمناتيا زماني تركانا انه نحق وحقوق جوام دجمناتيا زماني تركا بكن مش برفي مخاص ولو از في بد خبر مصادر دستورات بين زمان انها مثلا قال لك لساني ما هنا حوجنا دبري ولود جيبو ديك رابي ناباجي بدي لي بفكره مثلا يعني حسين اغنجي بزمان تركيا نبيسيني اللي ما تشد نبيسيني يعني صدي نقول نوت صدي تمام مقالي خدا لسر حق وحقانيته ملتي كرد نبيسيني يعني اللي كما قوب تركيا نبيسيني دبيجينا از ناخوينم كما تب تركيا نبيسان دي از ناخوينم يعني اف زاني اف ولو غلطي كولو قباسي قال كي مزنه كي يكي ترسيني يعني حقيقة براستيج يكي ترسيني وام جوي غلطي جي ام بتشي ولو خدور بكن وهي قال لك باشتر بي يعني از بيرو بلكي درفتي مهيا از بزماني خو برينا خو بين الزمان يعني بزماني جو اسكار بم خو
بين زمان يعني وين درفتي ازيب كارينم لي نايوي مانيكي اسكاربم وين درفتا جو براستيجي زماني خوي ديك ما كيجي ازرام باشو بهيل ها افكي مايكا افكي ما يمي تشاور كاربن يعني بشتي بيعملي امريكا بتشناف سلام دبينن صعوبتها من تدا تشتغلت ودي سازيكار بلكي زوي كار بينم قلت السورات هابي صعوبتها كم تدا تتقويا ما نيري كي قوياني قال لك يقولوا بعمر بوبي ونظام شلوتشي بوبي ما يكاريج نورا بعلمين ما غلطيه أمي بيجن يعني ما بيجيبوا بزماني دبلوماتيك امجي نظن امجي بعمر بونا ما مصطا يعني ما كيك حسين برسكريك وقو من بريج يشتركوا بروبلم نما مسألة الشخصية ياجي هنك هوالي دنن من ازوا از افقس خدي الزمان وافشل صالجي بيترشي بو از كردي نبيسين ليب تركيجي نبيسين تشتن هنا مجبور بتركي بكي منه قابا بيونديه ما وبيامي ما بري مال تركيا بالتركابي شو خدي بتركي بيجي لي وقتا جو بري مال كردابي كرد بكردره كرد بكردار بيوندي داتين دري او ويشاغي زمان كردي بزمان سركه بس انا مثال كشتر بيجي نا سبه امي نامه كي نويسه كي داخواز نامه كي ام بيجن اميج سازيا ديانتا تركر بشين يعني چم جبوچه جبرگو امي دوزا خطبه و تدي يعني خدمتا ديني بزمان كردي بكن چما مثلا هون بخدمتيش كردا بيريد كن ياجي محروم دكن وقتا جو اج دولتي اورغانيك دولتي بنفيسين شخوازي بتركي بنفيسين يعني تشتن هنا تركي نورمال جو تو بنفيسين لي بس ام دبيجين دناف خود بيوندي ناف مدي غرك كردي دركبي بيش داخوازا ما اف بيجاك حسين زياده وقتي من ما چند دقيقه مانه از ناخوازم زياده وقتي خوش درباس كن تشتن جو مجبيرا كربن تشتن جو تخوازي درخي بيش هنه كرم بيش والله جبو كارو باريتا از براستيجي اجدل دبيجم سركتن جوارة خوازم بلكي ون ماجي بشي يقولوا بعلمين تشنالو يعني بعلم عادي وز بيون ما بعلمين تشنا نبو يعني مثلا على ما ادري اللي ون مدح بدن يعني ومدح بدن اما بدح دانك باصول نبدح دانك جو ايكو بتركي بنفسين نكردا وقت دي لا افدنا نعم باصول مقابل تكلف نعم نا يعني وعدي واز بلي اسفهم دكم يعني جرك او كسي جو بتركي دنفسين ونكارن فورمولا بكن نكارن جي خو كردي تشيك بكن جرك مرو رزگرتنه جوار هبه لب زمانه کی وگو تگو زمانه کی نرم زمانه کی کرد پروری زمانه کی عقل مندی زمانه کی از بجم بهشمندی زمان ام بیرا هفتو بینن ام جارنا بجم کرو ما والله تجي تري قصه كاري باشت كي دمانه جرك زمانه خوجي خودي دركبي جبرگو پرسا زمان جبو کردا پرسک سرکیه وقتا گو زمانه تتیک چو نه از تنه ام بناد بجم خودی گلک تئوریسین مزن و دیروگوان مزن و سیاستمدار مزنیج بجم وقتا گو زمانه تتیک چو پیشروج جیتیج وقت ملت تک هری اگر ام ناخوازم بمن قاتل ملتکی لرجلاتا نابین دبیم خودی زمانه خود درکبی آمی يعني آمی پلاتفورمی و گرک ناو کرداد هیدی گاب بگاب بلا ببی ابدا خواست زانی جبروی ابی پرسی گلک جاری دردخن روجوی و حوالی می چارپل مدیاجی اف فرصت جمر چیکرین گو جمر گوتن گو مثلا پروگرامی گو چیک برا پرانی و اثر زمان و کلتور و چتی و ها به نویسکاری ما برلوجی مثلا ام هفته جاره کی پروگرامی سروا مثلا چیتکن یعنی ام به زمانی کی نرم کردی خوشیار دکن ها یتوجی یک جوای امولو بیزن والله ساعتها خوش وتزاني بري يعني نب واسطه برنامج يجي وقت ديجي جانا عادي از تبرد تشتغلن سركبتني قال كي اشتريت وازن وشخص ما حمار زاني ام لاتك قال لك شيء ما مستا يقولوا بالنظام باقي دقائق دوا ما بين از زاروكيا ماذا
tabii sersebebe ve gelek direjene yani ev serhildane bu hatin و ev serhildane bu çebun و parçakandın malat behevi bu aştara bejim ahiri dehundure çıka kodama dehundure behevi buna koda xavulu ber bi Türkada xçikir bavê me em ber dîwara bavê me bavê êdî em tanîn digo ka hêdî kurê kêj me zanê bêtir bi Tirkî yani wasfê bu ûlo dixisne weka wasfkî yani em diva çikê ûlo re derbas bûma mustaha aşe bavê min çima ûlo bû bavê min vadê got işte serhildana Dêrsimê çêbû serhildana Nizam Kudê çêbû çiqa serhildan çêbû serî hata parçixandin ji bo gelek nekirkirina kêmaya filana bêvana millet di sûreceke gelekî bêhêvîbûn de ma ûlo demeke dirêj ji ber wê her kesî berê xwe da bû ziman û bêtir bi elmê ziman wê bêtir êş were bînê bi elmê zimanê Tirkî wê bêtir axirê tu em diva pêvejûya derbas bûn lê mixabin ez wilo di xeberê dî jî mixabin urgutê me jî çîkê me jî ew goreva got dewletê li ser Kurda dida çîkirin aliyê mesela zimên de wa jî wilo îro jî dikin ez seh salî yani daxwaza me got gav ji wê çîkê dûr kevin hêdî dûr kevin û li milletê xwe vegerin li welatê xwe vegerin zimanê xwe vegerin kultura xwe vegerin li ruhê xwe vegerin ruhê kurdîtiyê vegerin got wî çaxî em karibin wek Kurd bi hev re rehetî bidin û bistînin bawer bike kekê Hesên ev wî wek sloganekê ji me re ez dibê got em bi Kurdî bi hev re biaxivin em nêzîkî hevdû bibin em ê bibînin got em pîvaza mişarekê ne em berûa darekê ne Kurd heme yani ew qese cudabûnê mezinî siyasî û nizamçî û got vir di wir de dibin em ê bibînin got ne gelekî gelekî tiştê mezin in ji ber got em qonaxekî bindestiyê de ne û em welatê me her çar aliya de mesela gelek aliyê wa de hatî dagirtin tenê li başûr îro hêvîkeyî ji ber wilo em çi qas Kurdî bi hev re biaxivin em çi qa kurdîtiyê bikin em ê bibin wek miştere got berûa darekê û em ê bibin pîvaza mişarekê gotina te dawî hebe kerem bik ez ê programê xilas kim Valla silav û rêj te re û ji evî xanimê teknîker jî re û ji temaşevanê me jî re temaşevana re jî re silav û rêzê xwe em ji we re dişêrin û serkeftî ji we re dixwazin û îşallah wek bêjî em ê ki bê îşallah got hûn Kurdiyate min e Kurdiyate axaftinê de gelekî baş e xwe vir di wir di neb divê tu hêdî ziman vegerê û ez bê daxwazê ez ji te re bê bixatirê te ez ê xatir ji temaşevanan jî bixwazim bi a min got ji xwe re bikê kar tê karibê rehet bi Kurdî jî tiştê baş bikê No, Kurdî tişteğilin elhamdülillah mala xwe de jî Kurdî tişteğilin û de baş e Mustafa gelkî spas ez spasî te jî dikim û em ê xatir ji hevala bixwazin temaşevanên hêja em hatin dawiya programa xwe yani programekî din kekê me Hüseyin Akıncı ji Nisêbînê bi me re bû Hüseyin bêgo yani ez mübalağa bikim rastî fikrê xwe de kurdperwerekî pir baş e netewperwerekî pir baş e û di nivîskariya xwe jî di jêhatî wextê got dîtinê xwe formüle dikê gelek baş formüle dikê gelek formatê cuda bi kar tînî yani ew jî rengekî dide nivîskariya wî na em ez serkeftinê jê dixwazim û daxwazam jî ev got li kurdîtiya xwe vegerê wa hinek heva li niv de wexta got me xelas kiriye ji me re çika dişînin navê çi ye suala dişînin nizanim xwezî hevkî zûtir hatibana belkî me bêtir karîba belkî ser wa jî em baxiviyana lê em di wextê xwe de xelas kin baştir e em di çarpel medya de carna programê me hinek ji wa dirêj dibin biraya min em çi qase di wextê xwe de xelas kin yani çend deqa kêm zêde baştir dibe û ez diva gotina dixwazim xatir ji we bixwazim ez bêjim êvara we bi xêr bê spas bo welme guhdar kir heta programekî dî bimînin xweşiyê de û bi xatirê te kekê Hüseyin Halen selim ser çavê min, doğru be. xweşiyê de bimînin